بله تماشاوان هنجام وگرن سر مجارا دانستاندن آستانا ینکو تیچا و ذکرن بیل دارخستن لسر و مجار رژیم بچن امریکا لگل سیاست مدار محمود عباس دکتور دمات باش به دما باش به تدسوه کده طول امریکا دمینه هلوستا امریکا لسر دانستاندن آستانا چیه؟ حتی رجع ایرو ت دانستاندن دنابرا امریکی و کسی گو استانا بین آماده کرن یعنی به طیبت روسیا و ترکیه را نهات یکرن لی ایرو از باورد کم روسیا و ترکی داخانیک دخستنا بشکل یعنی داخانیک دیپلماسی دخوازن گو ترکیه امریکی آماده ببید استانا دا امریکا به طیبت وکا نامک یا اداره ترامپی گووری ردانیا جبرگو اسطانه دبیستوسیه هیوه دتی آماده کرن و ترامپ اداره وینا دبیستی هیوه دوی جهه خبستینی تماکا گو نزیکونه که روسیا تخوازی بدی خویا کرن ولو يعني او بهورينينا انه امريكا آماده ببيانا لي او اخرتناك دبلوماسيه نيزك بونا كيتكي امريكا حتى انها نهات يخيا كرن وبشجريك يا اسطانا بتيبت وتكليغو بيكرن بتيبت ايرو روسيا ويتمشيني يعني اماد بونا تركيا جويا ايران جيبي او تمام وكمل يعني ولو قفتو قوتي كرن سر ميديا انه او سركاننا لی گشتی آخد دستی روسیا دا اود ماشینی دوی بیواری. باشه دکتر اگر امریکا نهات و خواندن دوی کنگری دا بجدار نبوتا چرا ده و اف کنگر سرکفتی به؟ کنگر ویس نه سرکفتی به بطیبت از خال وکا کسایتی که لید میزینم کنگر از دور نبین موکا و کنگری جنیفی به لی گاوا کوی بکرن بطیبت جبرگو انو امریکا او اداره ترامپی نو اوجد خوازه گو اگر بس اگر هندروی سوری دا دوام بکید سوری دا و پیشگیری که عملات سوری به شروع به بریک از خود میزنم ندر یارم یاری ده وقت قدرنا خیال کنم برام یاری به سرکتی بس بلشکری ایرو روسیا خلاص کردیا یعنی اپوزیسیون رولا و نمایا ای اپوزیسیون سوری ایرو گفت اسطانه دا آماده به او کسی گو اینو جوار بیشن اینو لازمه به گفتگوی هون قبول بکن رولا امریکا برده چیه رولا امریکا از باور دکم و بمینه او استراتیجیا دیجی تروریستی دیجی داعش بتیبت و پیشگرتیاوی نجمل جهیزا کرد را بتیبت دیواری دا و از باور دکم هیویک هیا گود برده او روسی تکلیکی فبره بکن بلکی داخوازی که بکرنج آوا کرنا که سیستم که فدرال هندروی سوری دا بیا کردی بتیبت و بلکه بسوری تمامیش که سیستم که درک یعنی نوکه آنها به آماده کرن بس يعني وين اكيد نقبا روسيا وامريكا دوي نقلك في سبس غريكا مناطق كرد سوري دا امريكا دبي وارده كاردكي بله بس انه آماده كرنا وين اسطانا داس باورناكم آماده پیش برگو انه خارنا دوش بوي جنيفا انه پیشکش دكي بس حتى انها اداره ترامب ت خالي زلال او ت رميارك زلال ندعي خويا كرن جوي گفتگوهای بوي سوري يعني جبوني بزغريكا سوري تمامي باشه دکتر یعنی همو علی بحثا وی کنگریت کن به گرنگی باشه چه گرنگی وی کنگری هيا و چه فرق و جوازید نابراوی و جنیف ده یعنی پشتی وی کنگری دیسا دانستاندن جنیف دست پیدا چه فرق و جوازید نابراوان ده هيا جدبون دما وقتی کو جنیف ده بود نابرا روسیا امریکا ده بود هر کس کی برجواندی خود مشاندن و دوی دمیدا پوزیشن و رژیم بشار تقریبا ده هزی و که هبون هر دو خورت بون و گلکی شرکی گران هبون ایرو اپوزیسیون رولاوی نمایا و یاد دوا ایرو یه گود ماشینی پشگریکا ملت سوری دوی کنگره ها ده روسیا تنیا آمده بونا سو امریکی نه دیپلماسی جی و نه دواره کی رمیاری گشتی دش که نینا قلت لي ميزان إدارة أوباما حتى ولو ما حفتيك تقريبا جوجبوي هريج كي السردج كي هاتيا بسجريكا كا يا سوري أو تشكي كيميائي خوازيد اليونايتد نيشن دا إيرو قرب كي ديسان كي بكي خالك سرقفتو بكي جبرقو تيكلينا دنا برا بدي خويا كرن إنه دجي روسيا بتيبت وكا جبوني قو أسطانا چماتا إيرو إدارة أمريكي إدارة أحمدانكية دبي خالدا
وەکە گۆ ڕەدەک لێ هاتیەکردن ئەژبەر ولێشکی ئەس بەهۆر دەکەم رووسیا و تورکیا طبعا رووسایە تورکیا خەسە نابدە بەس رووسایە دخوازێ ئەمریکا وەکە پشتگیری وەکە ئەندامێکی دوێ کۆنگرا هادا ئامادە ببێ ژبەر گۆ 23 وەکە گۆ مگوت 23 هەیبێ 23 هەیبێ ئیدارە ترامپ بیکون جهستاندیە 20 حتى 20 دەست پێکێ بەس چ ڕۆلێ دکێ ئاسەتانە چ کۆنگرا و چی بکێت سووریدا ئەس بەهۆر دکم دەستپێکە پسگرێکە سووری وێ بێ ئامادەکردن بێ زەلالکردن بە دەستی ئەمریکا وەکە ڕووسا وەکە گۆ ڕووس دخواستن وێ ولۆ بێکردن بەس گەلۆ وێ بمێنێ ڕێژیما بەسەر وەکە بەرێ ئەو لا مرکزیە بمێنێ ئیدارە وێ گۆ ڕێژیم و ئەیران دخوازێ ئەس بەهۆر ناکەم رووسیا دمەیزێنێ ئەس بەهۆرتم رووسیا سیستێمەکەن و ئیدارەکەن و ڕۆڵەکەن وێ سووری دەبمەشینێ بەلکی نەدوێکێلیکێدا بەس دۆختی وەریدا بەس ئاسەتانە گەلۆ تمامی پشتگیریکە سووری وێ زەلال بکەی وێ سەر بخێنی ئەس بەهۆر ناکەم بەس گاوەکەش جنێفێ بێترە نەخۆرتر ژبەر ولۆژکی ئەس دخوازن هێویکم شتەفگەرا کورد بۆ لەسەر خالنە لە بکن و کاربن ئامادە دەبن دوێ ئاسەتانیدا قزنجیکێ بکن باشە قزنجیکێ نەکەن بتەیبەت پشتگیرێکە مەڵەتی کورد وێ دەینە سەر ماسەکە دووەلی دنابەرە ئەمریکا و رووسیادا و بتەیبەتکێ بدنە خویاکردنش رووسیارە و ئابەدا خوازیامە دەندروێ سووریدا بله زور سپاس دکتور محمود عباس سیاست مدار جه امریکا تلگل مبوس واجبو تبلیبوناته